Romano Tour, boa tarde. Promete que nós começar com a celebração. Quero compartilhar algo com vocês. Quero pedir a toda pessoa para nós tocar manter a distância de 1,5 metro. Me saco está um pouco difícil, nos custa um braço a outro. Para mim mesmo está um pouco difícil. Pero nós por manter a distância, assim nos cuida nos mesmos e nos cuida nos outros humanos. Durante a comunhão também, eu quero aqui o pastor mesmo quizás lo indicar como ele trabalha assim. Então, eu quero luna passada a pedir para me dirigir, para mim eu quero que eu tenho que dirigir. Eu quero se nós cada manter a distância, então tudo costa cana, perfeito. Na parte final de bendição, tem uma sugerência para na final de missa, hora de bendição normal nós pedimos se uma pessoa quase ai, ou se tem uma pessoa que celebra algo, que vem uma bendição, nós fazemos de outra forma, nós lo pedimos para a pessoa que lanta para caminhar até sentar. Então o pastor lo hace uma bendição feita aqui para dar uma bendição para o meu pai caso com ele. Sentivo, se você sentiu, não sentiu preta, caminha para sentar, escolhe outro lugar, caminha para sentar, caminha para sentir preta, e assim é para viva esse sacrifício de missa mais melhor que possível. Agora que o Deus estimava, então me também.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gracia di Signor Jesucristo, amor de Dios y comunión del Espíritu Santo sea cuboso. Manantur, boa tarde. Boa tarde, na vossa Santur, junto a Bini, para tarde nós vamos celebrar o Santo Sacrifício de Missa. Na Pastor Smulders, ook welkom met ons. Servidora de altar, também bom Bini junto conosco a tarde. Cor, God Singen Generation, também bom Bini junto conosco a tarde. Hoje nós vamos celebrar o 26 dia domingo de tempo ordinário. Cristo a anunciado reino, caminho da turgente, lo viva feliz. Pero o reino aqui não está bem de su mês, com bonita palavra só, nós não está logra nada. Cada cristiano me se põe mão na obra. Nós não está digno de carga em nome de cristiano. Se é bom mensagem de Cristo, não vira realidade de nos vida de todo dia. Romanan, hope e devoção de sacrifício de missa aqui, e também ao tarde também me escolhe que outro sacrifício nos nota passa coleta, segundo a regra agora aqui, pero depois de missa, na salida e banda, lo tem uns calci para cada gente por fazer a donação. Laga nos confessa, nos picarán, para nos celebrar na una maneira digno e misteriosa sagrado di nos fé. Mita confessa, na Dios Todo-Poderoso, e dilante curarsi presente, come mia fé capace tanto, accionando e palavra, ma poca mia assi, che la mia culpa, la mia grande culpa. Que se te roga la Virgen María, tu ángel y santi, y boso mi humanan, y reza para mí, la Señor Dios. Mara Dios Todopoderoso, por muéstranos su misericordia, perdónanos picanan, y líbranos na vida eterna. Señor, ne tiene piedad de nos. Cristo, tiene piedad de nos. Señor, tiene piedad de nos. Háganos reza. Dios Todopoderoso, Gij spoort ons aan de wegen te betreden die recht naar u toe leiden. Wij willen wel het goede, maar missen vaak de kracht
om van ons af te wenden het kwaad. Breng ons tot inkeer, geef dat wij onszelf niet beter achten dan anderen en tegenover iedereen rechtvaardig zijn door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Come lectura. Primeira leitura está sacada por o book de Ezequiel. Essa aqui está mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Mi no que morto de pecador, Senhor te avisa. Sin embargo, vos não te pretender, Senhor te castiga-nos injustamente. Pero escucha, pueblo de Israel. Vos te pensa que mi modo de actuar no está justo? No es verdad que más bien lo que vos me está haciendo está robes? Supone que un gente justo que está fuera de buen camino y está comete maldad y después está morir por causa de su maldad. Pero si un pecador abandona su vida de pecar y practica justicia y cumplir con la ley, está salva su vida. Si está consciente de lo que él hace, está abandona su vida de pecar, ciertamente le viva, le no muere. Palabra de Dios. De dos lectura. Se você aceitar um aviso como da buduna bolso de nome de Cristo, se um espertamento carinhoso ainda por fazer impressão riba bolso, se mesmo espírito une nós com outro, se tem carinho e piedade cerca bolso, então hace-me alegria completo. Viva na harmonia com outro, sempre unido em mesmo amor, espírito e mentalidade. Não actua para rivalidade ou orgulho, sino praticar humildade.
considera otro nan como mejor que vos mes. Ningún busca solamente su mes provecho, sino también bien de otro nan. Den vos me reina en mesma mentalidade com Jesucristo Jesus. Etapa tem natureza divina. Pero não quer agarrar sua mesma igualdade de Deus. Al contrário, ela põe sua grandeza banda e a uma natureza de servidor. Ela vira igual na gente e a viva vida humana. Ela humilha sua mesma e a vira obedecido, tena morto. Sim, morto de cruz. Pensei, Deus a halser riba turcos e a dune nome que riba tur outro nome. Para assim, na honor de nome de Jesus, tur criatura dobla nang rodia. Tanto es nang den cielo, como es nang riba terra, e den e mundo bau de terra. E nang tur confessar que Jesucristo tá Senhor, para a glória de Deus Tata. Palavra de Deus. Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Un día Jesús apunta jefanan de sacerdotan y ancianonan di pueblo. Kiko boso ta opina di un siguiente historia. Una tata bin dos yu homber. Ela vai cerca es un maio y abiste miu. Vai traha den mi hofi di vendruif. E io a conteste, no, mi non che. Pero después, ela cinta duele y a Asia. E tata abisa e otro yu mescos. Sí, tata, esa que responde. Pero no a Asia. Jesús apunta, tacu adinandos a cumpli cu volontà di su tata. E Maio non a contesta. Jesús avisa nan mita segura boso. Cobradonan di belasting. Y mujeran di vida. Da drente regno di Dios. Prome cuboso. Juan abin muestra boso e caminda di justicia. Ma boso non acquere. Cobradonan di belasting. Y mujeran di vida si acquere. Ma hasta ora boso. Amira el sei. Boso non han cambia di idea después il que era Juan. Palabra di Señor. O palabra ta una lampi pavi mia. Y un luz riba mi camina. Ta pesei mi guarda bo. Palabra de mi corazón, pa mi hija no peca contra vos.
Een vader mag ook een moeder zijn. Heeft een kind. Kan een zoon zijn. Kan een dochter zijn. En die ouder zegt tegen zijn of haar kind: doe dit voor mij. Kan van alles zijn, hè? Dek de tafel. Ga boodschappen doen. Ruim je kamer op. Ja, zegt het kind. Maar natuurlijk, dat kind doet dat niet. Dat kind doet het nooit. Dat weet u zelf ook. Als u kinderen hebt, of als u ooit kind bent geweest. Ons mam kan veel van mij vragen, maar Danny. En zo is het ook met God. Wij worden kinderen van God genoemd. En we zijn het ook. En God stuurt ons op onze levensweg. En hij vraagt ons zijn wil te doen. Ja, zeggen we. Maar we doen het niet. We hebben allemaal zo onze eigen tekortkomingen, onze eigen kleine zonden. In Worstapikanan. Daar zijn we kinderen voor. Kinderen van God. Een kind, zeker als ze nog in de puberteit zit of door de puberteit heen moet, die weet nog niet, die beseft nog niet wat zijn of haar moeder, zijn of haar vader eigenlijk voor hem of voor haar doet. Hoezeer mama, hoezeer papa van hem, van haar houdt. En daarom gooit hij de kont tegen de krib. En gaat zijn eigen weg, haar eigen weg. En trekt zich van haar moeder, zijn vader, niks aan. En dat doet een moeder zeer. Daarvan breekt een moeders hart. Maar geen enkele moeder, geen enkele vader zal haar kind, zijn kind, het huis uitsturen en zeggen, nou kom er dan niet meer in. Nee, bij alles wat we doen, bij al onze fouten, ons moeder, onze vader, zal altijd zeggen, als er iets is mijn kind, kom dan maar naar huis. Kom maar thuis bij mij, dan ben je veilig. Bij alles wat je overkomt. Misschien moet een kind eerst rijpen, ouder worden. Zelf ervaren wat het is om vader of moeder te zijn. Om te weten, oh zo voelde ons moeder dat toen ik zus en zo deed vroeger. Oh, bedoelde ons pa dat? En waarom heb ik dat toen niet gedaan of niet begrepen? En dan komen we tot inzicht. En dan gaan we onze vader, onze moeder pas echt waarderen. En misschien als kinderen van God gaat hetzelfde wel op. Wij hebben niet door. Wij kunnen niet bevatten, daar zijn wij te klein voor. Hoe groot de liefde van God voor ons, zijn kinderen, eigenlijk is. Als we dat wel zouden beseffen, dan zouden we
met liefde en plezier alles doen wat God van ons vraagt. Hoe groot is de liefde van God? Hij heeft zijn eigen zoon voor ons gegeven. Hij die bestond in goddelijke majesteit. Heeft het bestaan van een slaaf, van de minste van ons, op zich genomen uit liefde voor ons. Zijn kinderen. En al die kinderen die afgedwaald waren. Jezus noemt ze op, de tollenaars, de belastinginners, de zondige vrouwen. Die hebben gemerkt hoe Gods huis nog steeds, ondanks alles, wijd voor hen open staat. Hoe God op hen wacht om naar buiten te stormen, ze te omarmen, een mantel van bescherming heen te slaan, binnen te voeren, feest te vieren, het gemeste kalf, je kent het allemaal. Misschien moeten we zelf maar eerst eventjes kritisch naar onszelf kijken. En bemerken hoezeer wij tekort zijn geschoten in liefde tot God en in liefde tot onze naasten. Zodat we ons ook echt een zondaar weten. Om te kunnen beseffen hoe groot de liefde, hoe groot de vergevingsgezindheid van God onze hemelse Vader wel niet is. Want pas dan kunnen wij zijn liefde op waarde schatten. Dan mogen we zijn zoals dat ene kind van God, die nee zei toen zijn vader hem vroeg om te gaan werken in zijn wijngaard en vruchten van liefde, barmhartigheid en mededogen voor te brengen. Die niet ging, maar spijt kreeg en uiteindelijk toch deed. En aan het licht bracht in zijn daden van goedheid hoe groot de liefde van God is. Zodat hij met recht genoemd kan worden. Een kind van God. Broeders en zusters. Laten we zijn, laten we worden, zoals God ons ten diepste heeft bedoeld. Laat ons ja-zeggers zijn. En ja-doeners. Vandaag. En alle dagen van ons leven. Totdat we thuiskomen in het huis van de barmhartige Vader. Amen. Mitakere den Dios Tata Todopoderoso, creador di cielo e di terra, id en Jesu Cristo, su unico Iu, nostro Señor, cuta concebi di Spiritu Santo, a nase di Maria Virgen, cuta padesse buti Poncio Pilato, cunan ha crucifi e mori et anandare, curaban il reino del morto, e di 3 dia ella resuscita, en el subi nel cielo, da sinta mandrechi di Dios Tata Todopoderoso, je bini al morta, mitakere nel Spiritu Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunio di Santo, perdon di peccato, resurrezione di carni, iberna eterna. Amen.
Boa tarde. Nós reza para turnos de funtunan, kuta Budi e Lynn Martes, Reni Cecília, Jürgen Martes, Amália Martíria, Lorenzo Martes, Jerome Nodal, Do e Chepi Rederstad, Doia Rederstad, Tolin Rederstad, Coco Rederstad, Emília Faro. Para o Senhor, donar alma, sossego eterno. Ó Senhor, também nós reza a tarde, para tur, nós enfermos, para aliviar o dolor de turnan enfermo, de turnan maleza. Tures não cuidar em casa, de cuido e de hospital. Especialmente, para tures não que sofrem de pandemia de Covid-19. Também para Isla Nan, Aruba, Bonaire e Corsol. Ó Senhor, nós reza também para a saúde de Joanic, Joaquim, Hélio Francês, Letícia Beaumont, Mike Anthony, Alida Van Weyck, Maybelline Gonzalez, Koen Brugman, Marcela Marcha e Ingrid Vermeer. Ó Senhor, siga enanan com boa graça para não por busca boa felicidade eterna, cerca boa, quende ta caminho da verdade e vida, com não tem mestre de je. Ó Senhor, larga nós reza também para todos não a cumprir awe e den es dia nan aqui. Para Senhor drama sua bendição na abundância riba nan. Ó Senhor, para George Rederstad, Jaina Maduro e Kimari Roach. Siga drama boa bendição todo dia de novo riba nan. Ó Senhor, Tata danke para não largar na caia em nenhum momento, conceder esse nanco ainda no abre no coração para boa graça e descobrir boa presença de na vida. Ó Senhor, Jose Tata. We vertrouwen onze gebeden toe aan uw zorg. Blijf ons nabij als wij gaan in het voetspoor van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. We gaan de tafel klaarmaken voor de maaltijd die God ons geeft. Almas
Bid, broeders en zusters, dat u en mijn offer aanvaard kan worden door God, de barmhartige Vader. Amen. Goede God, gij zijt de gastheer die ongevraagd, barmhartige God, mogen onze gaven voor u aanvaardbaar zijn en voor ons een bron van zegen worden door Christus onze Heer. Señor sea cuboso, alza vosa corazón, láganos candice, Señor, nos Dios. En verdad, Señor, ta santo bota, y tu razón henter creación, kuta asali for di boman ta alababo, pa sobra pa medio di boiu, no Señor Jesucristo, y pa forza di Spiritu Santo, bota duna tu criatura vida, y boti santificar tur cos, nos sta glorificabo pa sobra continuamente, bota reuni un puebla tabomes, asina cu foi caminda solo tasali, e caminda atadrenta, nanta ofresa na bo majestà, una ofranda sin mancha. Ta pesai, Señor, no te rogabo humildemente, consagra e ofrendan aquí cunos aparta pa bo, sanctifica nan par bo Spiritu Santo, panambira curpa di sangue di bo Gesù Cristo, cu amanda nos celebra e mistorian aquí. Pa sopra e annunci cunan a traisone e messa coe pan e crassiendo el alababo e la chibra e pan e dune na su disciplinan bisando toma boso turcome pa sopra es aquí ta mia curpa culo ta entrega paboso. E di mes manera después di cena, el acoge i cáliz, y graciendo, e abolve alababo, y adune na su disciplinan bisando, tuma boso tu bebe di te, pa sopra esaki, ta e cáliz di mi sanguer, sanguer di alianza nuovo ed eterno, culo ta drama pa boso e pa tu hende, pa pordon di pica, asi esaki, pa kendra corda riba mi. Láganos profesa e misterio di nos fe. Cada es tu come pan, e nos bebe di cáliz, nostra proclama morte di Gesù, te ora e volve. Tape sei bontata ricordando e soffrimento cuyo bo passa, pa nostra salvación. E tambe su resurrección admirable, e su subimento na cielo, e sperando alla vez su venida gloriosa na fin du tempo. No te ofrece bo e sacrificio vivo e santo aquí, como prueba di nos gratuit. Tira bo vista riba e ofrenda di boiu, cuta pa su morto, e restablece nos denbo amnistad.
Laga su curpa y sangue fortaleza nos peracinas, nos portayen di su Spiritu Santo y forma una corpa e un espíritu del Cristo. Mare emes porasi nos bira una ofrenda permanente pabo, pa nos porran a partir den bo herencia junto cubo escogido nan, la promeluga cu la Virgen Maria, Mamma di Dios, cubo apostol e martinan et tur altro santo. Per nan intreson nota di conta di Hana sempre bo iudananza. Nota supplica bo Signor, per il sacrificio cui reconcilia nos cubo, tambe per assi pas il salvación para enter mundo. Concilida fe y amor di bo Iglesia. Durante su passaggio del mondo, guida nos Papa Francisco, nos obispo Gerardus, Colegio di Obistunan, Interclero y entro il pueblo cubo Hagana. Suca oración di efamia cubo quer atrese junta aquí den bo presencia. Tata misericordioso, alla benignamente cerca bo, turbo yunan, na unda kutanan bidba. Tumen bo regno nos rumanan defunto, curesnan cup abai di nos amori de bo amistad. Nostra spera cui haya dem bo regno, no por goza eternamente di plenitud di bo gloria. Per medio di Cristo no Signor, den kende, vota dun mundo generosamente tur loce tabon. Per medio di junto con die, dene, nabo Dios Tata Todopoderoso, den unidad di Spiritu Santo, tur honor y gloria, den tur signo del Signoran. Uni di un meso Spiritu, no poresa tu confianza e oración con nos a recibi di nos digno Salvador. Nos Tata cuta Líbranos de tu malo, Señor, y dúnanos paz e dendinan aquí. Ayúdanos como misericordia, para nos quedar siempre libre de pecar y proteja contra tu tribulación. Mientras nos te va la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Pasó para ti, gloria,
Señor Jesucristo, por aviso, bo apostolonan, mi talaga boso paz, mi paz mi taduna boso. No mira nos picanan, sino fe di bo iglesia. Cumpli cu bo palabra y duna-nos bo paz y unidad completo. Abo cuta viva di regno dentro siglo di siglo nan. Amen. Para el Señor sea siempre cuboso. Como rumanando en Cristo, láganos desea nuestra paz. Amci di Dios, quita pica di mundo, ten piedad di nos, Señor, ten piedad. Lamsa di Dios, quita pica del mundo, lamsa di Dios, quita pica del mundo, de nos dichoso, no, wacht eventjes. Oración de comunión espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, me te estimabo ribaturcos y te deseaba de recibir de mi alma. Me não por receber de Santa Hóstia, pero dentro de mi corazón de una manera espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, bom venir de mi corazón. Lagame braçabo com renter mi alma y marami nabo com tur mi deseo. No lagame nunca separar for dibo. Amén. Dichoso ta esnan cutat comida na cena di Señor. Alta el amshi di Dios, quita pica di mundo. Señor, mi non t'adigno per tu bobin cerca, fammi mia trava, Het bloed van Christus bewaart ons allen tot eeuwig leven.
eens te meer uw liefde hebt betoond. Laat ons nooit vergeten dat gij geen verkwikking brengt aan wie leeft in zelfgenoegzaamheid, maar dat gij hen verheft die het heil van u alleen verwachten door Christus onze Heer. Aspirationan di San Ignazio. Danke da vostra tour, cu ave tardi, junto nos para celebrar el santo sacrificio de misa aqui. Bedankt pastoor Smulders voor de mooie viering. God zegen u. Si bedor aan die altaar. Danke, vostra ajuda riba altaar. God's Generation, vostra animanos misa, vostra bonita canto. Nos próximo misa lo arriba 25 de outubro. Depois de misa, nós não tem coffee ainda, mas não tem coffee sal ainda disponível com o assunto de coronavírus aqui, pero nós temos mesa sim para cosduche, com vossa cooperação, nós conseguimos manter nos serviços no papiamento. Também lo tem colete na porta, para a salida está aqui banda não, e de emacuto você vai contribuir também com a sua donação. Corda na mesa para comprar coisas, corda sempre e 1,5 metro de distância por de outro. Cooperar com esse aí, para você cuidar você mesmo e cuidar outro. Nós desejamos bom dia domingo à tarde e feliz semana e Deus bendicionar vos não. Mijn oude professor Grieks en Latijn zei tegen mij: jij spreekt Grieks met een Nagorno-Karabachs accent. Ik hoop dat mijn papiament al beter is dan de vorige keer. Daar heeft u Steven voor te danken. Señor, bendición daboso y llevar daboso. Señor, daboso tu cariño y muestra daboso su bondad.
Señor, dona gozo, paz y prosperidad. Y bendición en Dios Todopoderoso, Tata, yo, Espíritu Santo, baja arriba vos y queda siempre con vos. E andata in pace. Gaat heen in vrede.